mubibona turi kumwe hano n'umusore ari butwibwire hanyuma dukomeze ikiganiro cyacu cya Mike Quiz Show. Nitwa Sande Emmanuel. Ukorera hano mu karere ka Nyagatare? Nkorera mu karere ka Nyagatare. Tugiye kumubaza ni ibibazo bikeya, ibibazo bisanzwe, hanyuma turi bumuhembe. Tuba dufite win and prize. Ikibazo cya mbere, hano tubwiye ko turi mu karere ka Nyagatare, nagira ngo mubaze umuyobozi w'akarere ka Nyagatare yitwa nde? Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare Musande iri Kristo ndahise ndyibagirwa. Ujya wandika message ubundi bayita SMS. Ari amagambo SMS asobanuye iki? Ni ubutumwa wohereje umuntu, iyo umugezeho ahita amenya icyo ubwo butumwa nyine busobanuye, iyo umugezeho ahita abubona. Hanyuma zira nyuguti SMS wabuze icyo zisobanura? Nyine urabwohereza bagahita bumugeraho, ni inyuguti ziba ziri muri za alphabet. Ego. Hanyuma se hano mu karere ka Nyagatare ari ubuhinzi n'ubucuruzi, ni iki kinjiza amafaranga menshi kubera iki? Ni ubuhinzi. Ubuhinzi nibwo bwinjiza menshi kuko n'abacuruzi bazamurwa n'abahinzi, kuko ubuhinzi bacuruje n'ubundi bacuruza ibyo abaturage, ni ubuhinzi inyungu nyinshi bazikura mu baturage. Urakoze cyane. Kuva hano ugera i Kigali hareshya gute kujyaho n'amafaranga angahe? Iyo ugiye i Kigali uvuye hano ni 3,300 iyo utagiye hano. Ubona atari menshi cyane, birahuye n'umwanya urimo? Ngereranyije rwose nibyo birakwiye. Okay. Ku modoka ariko. Ku modoka. Hanyuma ikindi kibazo, idolari ni iki? Idolari ni amafaranga y'abanyamahanga yo mu bindi bihugu. Haba harimo amafaranga menshi yo mu nk'uko turi muri Afurika cyangwa se hano mu Rwanda, idolari riba risumbyeho amafaranga yo muri iki gihugu. Ava mu kihe gihugu? Ava mu bihugu bitandukanye ariko harimo Amerika n'Ubushinwa. Okay, akabazo ngiye kubaza rero kanyuma, idolari rimwe riravunja 1,000 cy'u Rwanda cy'amafaranga y'u Rwanda. Noneho wizigama ifaranga rimwe ry'u Rwanda buri munsi, ku mwaka wabugejeje amadolari angahe? Ku mwaka? Yego. 5,000. 5,000. Ifaranga rimwe? Umuntu yizigama ifaranga rimwe ry'u Rwanda, kandi idolari rimwe riba ririmo amafaranga 1,000 y'u Rwanda, ku mwaka yabagejeje amadolari angahe? Yabagejeje 5,000 by'amadolari. 5,000 by'amadolari. Murakoze cyane. Lelo Sam, wakoze kuba natwe, tugiye kuguhemba. Uratubwira nimero yawe ya telefone tuguhe amafaranga watsindiye. 0,8 5,1 5,7 yakoze ibibazo bibiri, arabona SMS ihwaye n'ibyo bibazo yakoze. Murakoze. Urabona ko yaje. Murakoze. Murakoze cyane. Watangira utwibwira wibwira abakurikiye Wazo Speed? Nitwa Kizima Damascene. Nawe utuye muri aka karere? Ni mu karere ka Nyagatare. Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare yitwa nde? Ndamwe wagiyeho gakeya pe. Wagiyeho gakeya. Ufite telefone? Ujya wohereza message? Nzohereza rimwe na rimwe. Iriya message bayita SMS. Nagira ngo tubwire SMS mu magambo arambuye bisobanuye iki? SMS ni ubutumwa ushobora kwandikira umuntu kugira ngo abone uko abona amagambo wamwandikiye ukoresheje SMS. SMS rero ni sa na ma na sa, na amagambo y'Icyongereza. Nagira ngo mbwire se asobanuye iki? Ntago nizi Icyongereza. Yego. Kuva hano ugera i Kigali nangahe? Kuri moto cyangwa ku modoka? Ku modoka. Ni 3,400. Okay. Ari kuri tarifu niyo bashyizeho, niyo bakoresha. Hanyuma se hano ubuhinzi n'ubucuruzi nicyo kintu nabonye kiganje muri Nyagatare. Ni iki kinjiza amafaranga menshi kubera icyo ari cyo kinjiza amafaranga menshi? Byaterwa nuko
generasiyo runaka wabifashemo hari ubucuruzi, hari ubuhinzi, hari n'ubworozi, ariko akenshi ubucuruzi nibwo bwinjiza amafaranga menshi kuko abacuruzi bakora ku mafaranga buri munota cyangwa buri saha, ariko abahinzi bakora ku mafaranga mu gihe cy'igihembwe cy'amezi 6 cyangwa 3 bitewe n'uko ibyo bahinga bimeze. Idolari urarizi? Idolari ni iki? Idolari ni ifaranga abanyamerika bakoresha cyangwa n'ibindi bihugu runaka. Akoreshwa mu kihe gihugu? Ava mu kihe gihugu? Icyo nzi neza akoreshwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Idolari niba rivunja wenda igihumbi cy'u Rwanda ni urugero, umuntu akizigama ifaranga rimwe buri munsi, ku mwaka yaba afite ibihumbi bingahe by'amadolari cyangwa afite amadolari angahe? Idolari rivunja igihumbi, idolari rimwe rivunja igihumbi cy'u Rwanda. Ubwo ku mwaka yaba afite amafaranga angahe y'amadolari? Yizigama ifaranga rimwe buri munsi. Ifaranga rimwe ry'idolari ry'u Rwanda yagejeje amafaranga 360 y'u Rwanda. Hanyuma amadolari ubwo nangahe? Ni ibihumbi mu madolari ni amafaranga 36. 36. Urakoze cyane. Ladies and gentlemen, nkuko mubizi muri Mike Quiz Show tugira na prize. Najya utubwire nimero yawe ukoresha kuri mobile money, hanyuma tuguhembe amafaranga angana n'ibibazo wakoze. 078 1 yego 53 abanza twibwire. Ntwari Didi. Witwa Ntwari Didi? Ntwari Didi najya nkubaze, turi mu muryango wa East African, najya nkubaze ibihugu bitatu biri muri uwo muryango wa East African. East African n'u Rwanda, na Kenya na Uganda. Urakoze. Umuyobozi muri aka karere ka Nyagatare yitwa nde? Mushabe Claude. Mushabe Claude. Idolari urarizi? Idolari ni iki? Idolari ni amafaranga nyine akoreshwa hanze, cyane cyane nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Najya nkubaze, umuntu yizigama ifaranga rimwe, idolari rivunja amafaranga igihumbi, akizigama idolari rimwe buri munsi, ku mwaka yaba afite amafaranga angahe y'amadolari? 360 y'amadolari. Okay, urakoze cyane. SMS ni ubutumwa boherezanya, bisobanuye iki? SMS ndabizi, ahubwo urashaka kumbwira ngo mvuge ibyayi noza inifuru zazo? Inifuru yayo? Inifuru yayo bisaba gutekereza, ahubwo nahita bigo. Urakoze cyane. Watubwira nimero ukoresha kugira ngo tuguhembe? 078 34 1 agiye kubanza atwibwire. Nitwa Habimana Innocent, nkaba nkora mu murenge wa Rukomo, nkaba ndi umumotari. Najya nkubaze ikibazo cya mbere, umuyobozi w'akarere ka Nyagatare yitwa nde? Umuyobozi w'akarere ka Nyagatare bamwita Mushabe Claude. Hari ukuntu tujya twandikirana message kuri telefone, message bayita SMS mu magambo y'icyongereza, izo nyuguti zisobanuye iki? Message mu magambo y'ikinyarwanda se? Iriya SMS isobanuye iki mu magambo yayo y'icyongereza? Ni message. Sane message. Yego. Hari ukuntu umuntu avuga ngo yagiye online, akavuga ati jya online. Kujya online ni gute? Online no kuba uhari igihe cyose aho bakakubona. Hehe. Kuri telefone kuba uriho nta kibazo ufite. Okay, ikindi kibazo kirabaza ngo idolari ni iki? Idolari ni amafaranga umuntu aba amafaranga yo hanze tutabona nko mu Rwanda hano. Aba mu kihe gihugu? Hari Kenya, Uganda na Tanzania n'u Burundi. Ngira ibihugu bitatu biri muri East Africa. East Africa. U Rwanda nigo nabanzi. N'u Burundi na Tanzania. Muri Nyagatare hakunda kuba ubuhinzi n'ubworozi cyane. Najya nkubaze, ari ubuhinzi n'ubworozi ni iki kinjiza amafaranga menshi kubera iki?
ni ubworozi. kubera iki? Impamvu ni uko buduha ibintu byinshi nk'amata n'ifumbire. Hanyuma ubucuruzi n'ubworozi hinjiza ubworozi. kuva hano i Kigali nangahe? 300. Waba uzi ukuntu hangana nk'amasaha akoreshwa? Ni amasaha 4. Amasaha 4. Kigali se ni intara cyangwa ni kapitali y'u Rwanda? Ni kapitali y'u Rwanda. Koze cyane kuba natwe muri Mike Quiz Show, tugira no guhemba, twahemba umubare w'ibibazo wakoze. Tubwire nimero yawe 07 88 13. Inosa. Urakoze cyane.